Kejingsha thangga kerdop talasi bar jala bernihat kebala penyeng da kakasi Student Union KSU haka step ka khandai tarik noitung arjar pusau kamsiam la pendu mensim ya ke union kebala penpau bakan tangai peteng ban talasi ya ki beriu ki barung bami hakeleng ke jala klem dadon ki kot kisla ki bobiang Kuman syukudo ke union kelasim ya ke sinjam bandawa biang nak sorkar India ban aino ke jingmenjur ban pentrikam ya ke inline permit ILP ban nak sorkar jela ban pentrikam no iki kendon ke Meghalaya Resident Security and Safety Act MRSSA arja kan rio dak ba penyeng ya ke kerdop ha paham mauleng arkumer kan rio terik naitung arjar pusau ban talasi ya ke jingwan rung ki weipat ki jai ban rio syapo ke jela Hakajikan bo Presiden ke KSU ba lambok sarwal marngar uloong ba keciki halor benyo ya ke jingmenjur ban pentrikam no ka ILP bat kumju ban pentrikam ya ke MRSSA arjar kan rio kila syukut no tang haki jingtho badai halor kani nak liang keseng kelasim ya ke sinjam ban penkan mau biang ya ke sorkar badai ban le ai halor kini shushu uloong ru ba ka union kenang ya beteng ban talasi bar jela ki barung bean syapo ke jela dak ba penram ba wat la ki khang ni thangi ki khdop talasi Henry kumla bantang ya kemen sia men sekri ya jan rio Kajing ki jing sar ka makadai sebentar kajing ye pen kemau sukar jala bat kandai kajing ye pen kemau sukar dia pengidot kam ni ka IP nilai am bat ngak khmi lintiru wat takaan lo don lupa Meghalaya Safety and Security Act arjak anru ngak khmi linti pen trikam hakaba kita identify ki por masalu khat pratli jakas po makin pediang di khodok perung khodok mi Henry hadu mtaru ngi bagi taru ke sulong tang jing tho bak syukut tang di bos sekretariat bat PE laisnem mencual ke sorkar jala kala khapribon ne khapli pai ba yaktu ke khodok entry hangti po umlik Henry tang syukut tak kham kugut ketu ke cakah hantu i kalong ke jingja kapelong dio kapen i ke jubam long serius jule si na ke sorkar ban simkhian kamat bat daya lo kata kanurem banaliang juga seng kamdei tangkasin nakong di kisngi mi pediang kedok nanti po tamri boy rek ade kawat ke balai kacung pediang kedok nak kaliang kaseng bantalasi kali barung sukubo jala jungi kalong kali kubur sorkar ba kadai ben simkhia ba kadai ben le lo ki mat jawa kamdei ke jingdawa tang kaki isu ni kinunu kiseng balang rai ke jingdawa petrikam ni ka IP kadai jingdawa jong pai ba jong jala gro hoi hatu kan poi pat nem sekawat ke basau mentawa kan nakaliang keseng kan penyeng dan kini i kajing kani kajing padiang ki kedok nanti po tiang lu boy haka hendu ter kali tang kajing sedang ka fast fish jong jeng ki ki jongi bangin petrikam hi ban cek hakaleng go bring trap ya ki bring barung bami cepo jala juni bak ki baterai ko kontak ter kan kot kamsa mat kene du undri godang nal undri ter bat hadu entah kadang ye teng bat kadang ye teng nang ni sakma kham song tha ti hakisni ban dengan senang perhat ke ipat kisen jam ada kakam gadawa ini berpediang biang sekawat ke pasauru nanti buat temru boy ng sapet ke igal ka pentag bang haban le Henry kajing khandra ye ki beriu bakam plot khamsla barung bi an spok ka jala jungi kanam sange bat bi teng nakasni sikasni kata ka benta ka ba nakaliang juga seng ilarai nasi isi bat barok isna terkam hakalem jong beri terap ken pentrikam ya kata ka ba nakaliang isi ngalarai bat kani kamdai tang kajing khandra andai kadai kajing yaki kajing dawa panai pen kemau sorkar India bakadai pentrikam no ka LP bat kajing pen kemau ya suka jala bakadai ban pentrikam no mador hamadan ya kendon an ke belakana du arjakan reu kata ka Meghalaya Safety and Security Act telah ke sorkar kadang ya Islam man pentrikam ya kata ka an don lupa kajing keli kalong tenli yu thoa ini yu bikang ki wei la ngi persang ban pikir ban pet ngor pa ya kesong-songan po jajat pen reu jongi namar ngi kiran ni kata amri ke bahang ni kajing persang jongi ban ngi cek batalasi na phang kaya beno ya bon ba ki kajing jelai drok po jala jungi wan ai wa bon wan na sofar amdai ki breu ki permi tu drok ni po jala jungi kajing sniu bahar kom ki wan dang chen rungu di khar Bangladesh nanti por rebong bayo kan te motor tang kita ki bayo kem ski bom yo kem pada kini kelong ki ai kajing ma ki ba ya ka jai menteri jungi ba de lo kata kan rem ba kini kajing ki fast fish bengi khandra keleng abri nyum terap kadai ka khbor ka karwo kemengi pak sorkar ba kadai sorkar kan pentrikam no mador hamadan je MRSSA
ba keju kopor sekarang dia kada misal skor ba kada priang ba penkuborno ya tak resolution adu arja khandai pelapas kerja pentrikam jaga IP hapok kerja kecungi Laisin kenti pila de pensnai kini ki checkpoint. Kai bida menong ke sarkar daladir kamle kalong banle kiwir kamailat ba daladir kamle. Kai bida menong kalau bane. kalau kum kutu khanawi udah muksau haskum dapat bam masih ubiar jelade umbang tinggal sawan ong ba ladengi persang ban pentrikam ya kata kaan bagi kimi dan tiu sukar ke benle isa kamdai ke benle mangi isa balang ke benle ke sarkar mereka sarkar ong buat sim ya kaan keti buat nam le biya pilai ke lapan pra ke tang itu ke isu kepentingan henti po arho handai ingat tong nei koi kala pan pra itu giat isna kala pan tang bewai kenam pan tang ya kemesim jungi banyai syakri hamadan nam tak ji chong sngai ba chong ka jat pen rei ko koi Ngi sutu ba lada na yeng hi ni don lagi jong kibru ki ban khot lani ban aikam. Nginum la ban rat ding khong kai kata ka sinja ma ki isu ban sim man tanang ni sakman. ngi kren da basaina du kastu kuntu trek ngi bo ki kentu ba singkarpa ki perdo persnam ki badan pesteng kam lajong ki bateri kam kontraktor bat ki bi ru ngi kentu bangi soto yule se hajing don kam jing tri kam ki don yule don kam ni ta kaman pawa ko ngi yo ngim samalong kem jumut ya kata ban perking ne ban long reject tu tata handai ngi kentu ngi ong ba ki ban don ki ban wara ki beri bo biang kot biang sala bat keju kapor ki ban apply ya ta bok permit ka an don lupa khem kita khem ngobok permit na kalian kosen ngam lak ban pediang ta ki tri tak ya kan uno kamru bangilam bangi check ni talasi kesengi kambanse bakan phami bat kita ki try ba wanra na pala nang ni sukmat do ada kimdon ke cing terlang try kadis benta makiru kini kini pan kharoi ye kini kibreu buat bihas buat sunam po jala cungi ni ken tujor dan sesungret ya terlang na jing songan jong kalawai jong jat penreu ai kti gaman kti kadiang bat habru pan sothok ba kajing ye terlang bat kajing ye sim bentalang nam ta jing songan jing breu kamdai kaburong junu penrai kandai jing songan jong jat penreu ba jong kapatan pan sowan Kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya thu yang a Ray man kapor nyem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kot ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya